Dobar dan svima ljudi koji nas gledate, dobrodošli u još jedan Sportcast, ja sam sportaš. Kao što vidite, ovo je u malo drugačijem ambijentu, s obzirom na okolnosti prilagodili smo se. Danas razgovaramo sa hrvatskim odbojkaškim reprezentativcem i odbojkašem talijanske Monce Markom Sedlačekom. Marko, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, pozdrav tebi i gledateljima. Marko se nalazi u središtu žarišta ove korona krize koja nas sve okupira posljednjih dana, pa ćemo najviše o tome razgovarati, ali naravno dotaknut ćemo se i hrvatske odbojke. Pa reci mi Marko, nalaziš se u talijanskoj regiji Lombardija koja je najviše pogođena ovom korona krizom. Do nas dolaze različite vijesti iz Italije. Kakva je situacija iz prve ruke? Pa dobro, meni je iskreno malo i teško pričati zato jer ja ne izlazim previše iz svog stana, odem do dućana, do dvorane, ali sigurno pratim vijesti i slušam šta pričaju moji suigrači koji isto također prate. Situacija nije najbolja, ali opet imam neki dojam da je mrvicu bolja nego što to prenose mediji. Koliko vidim ovih zadnjih tjedan dana od ponedjeljaka kad su krenule baš loše vijesti sa zatvaranjem granica i toga, ljudi se drže karantene, nema nikog na ulici, postrožili su mjere i mislim da su Talijani tek od ovog tjedna shvatili ovu situaciju ozbiljno. A do nas dolaze slike skroz sablasno pustih ulica. Pa jel to, malo si nešto spomenuo, jel to doista tako? Jel se smije uopće izlaziti van i koji su razlozi zbog kojih se eventualno može ići van? Pa evo u utorak smo dobili dokument svi igrači, tako i svi građani Italije s kojim se smijemo kretati, ali to su samo nužni slučajevi tipa odlaska u ljekarnu, na posao, najosnovnije trgovine, ništa više od toga, tako da ljudima nije preporučeno kretanje, policija stoji na nekim dijelovima i zaustavljaju i traže potvrdu taj papir koji potvrđuje da idu negdje što je nužno. Ja sam jučer malo prošetao tu ispred svoje zgrade do dućana, ako sam vidio jedan auto i to je to. Znači eto, kao što sam rekao, ljudi se sad drže toga i malo je neobično, stvarno je pusto i nema ljudi na ulici. A jel ima panike među ljudima, među tvojim suigračima i kako se ti osjećaš, jel se bojiš? Pa ja se osjećam dobro i stvarno kad čitam ovo u novinama nemam uopće osjećaj da sam ja u središtu toga svega, tako da nemam ni strah, ni više me brine situacija u Hrvatskoj i više pratim kako se tamo odvija situacija nego šta će biti ovdje sa mnom ili tako dalje. Ipak su mi tamo u Hrvatskoj prijatelji, rodbina i tako dalje. A do nas dolaze vijesti iz Italije da je svaki dan po 100-200 umrlih, dosta zaraženih, pa kako se tebi čini, jel to ide prema nekom vrhuncu ili je najgore prošlo? Pa, ja koliko čujem, oni očekuju nakon ovih mjera da će sad krenut u boljem smjeru. Mislim da mi je neko rekao jučer da je prvi dan nakon nekog vremena da je prvi dan sa manje oboljelih. Tako da oni očekuju da će od danas sutra krenut to u nekom boljem smjeru i da će biti bolje za nekih tjedan dana do 10. A što se tiče tvog kluba, je li ima možda među tvojim suigračima ili među osobljem kluba zaraženih? Došla je do nas informacija da u jednom drugom klubu u Milanu je 8 igrača zaraženo. Jesu to točne informacije? Kakvo je kod vas stanje što se tiče zdravlja? Pa kod mene su svi, hvala Bogu, zdravi i nema nikakvih problema. Ako se neko osjeća i malo loše ili ima glavobolju ili nešto najmanje moguće, odmah ga se udaljava. Što se tiče ovog ekipe Milana, oni su tu u blizini nas, oni su u Milanu, ja sam u Monci,
Istina je da su sad u karanteni 2 tjedna, jer dosta igrača je bolesno. Sad ja ne znam da li neko ima koronu ili nema, ali oni ne treniraju i u svojim su domovima narednih još 10 dana. Italija je u Europi najpogođenija ovom korona krizom, pa znam da nisi stručnjak za medicinu i epidemiologiju, ali šta misliš zašto je tome tako? I je li tome možda pridonijelo što se Talijani na početku nisu držali možda toliko striktno tih pravila koje su bila na početku? Pa iskreno nikome nije jasno kako je to odjednom u par dana se to tako naglo proširilo, ali sigurno da ima nešto i u tome. Mislim da prvog dana kad je to krenulo sve, malo je bila panika u dućanima i to nestalo je namirnica, ali poslije ja imam osjećaj da je to sve poslije isto bilo. Ljudi su bili u restoranima, kafićima, tako da se nije osjećala neka prevelika panika. Opet kažem da je tek od ponedjeljka, imam osjećaj da su tek od tad počeli shvaćati to sve ozbiljno. Ali opet kažem da ne treba tu paničariti tako nešto, ali da se treba pridržavati nečega što ljudi preporučuju. I kod nas u Hrvatskoj sigurno si čuo da se spominje možda da će uvesti tu karantenu, pa možeš ljudima u Hrvatskoj pojasniti šta to točno znači? Spominjao si taj papir bez kojeg se ne može izaći, ali šta znači to za realan život ljudi, jel rade dućani, ljekarne, kafići, jel ima hrane u dućanima i to? Pa evo, od ponedjeljka su zatvorili kompletno sve osim ljekarni i dućana sa hranom, tako da ljudi praktički nemaju se ni gdje kretat, tako da mislim da su svi doma i namirnice nešto. Dućanima nije panika, kao što vidim da je kod nas. Jedino prvog dana, prije 3 tjedna, kad je počela priča oko korone, tada je bila panika i stvarno je bilo pusto u dućanima i nije bilo uopće namirnica ni ničega, ali opet idući dan je sve bilo normalnije. A što se tiče karantene, ja iskreno, mene isto zanima kako to funkcionira kod nas, jer ja isto planiram se vratiti i iskreno nisam vidio da su negdje točno objasnili šta i kako, šta to znači. A rekao si da se planiraš vratiti, jel to onda znači da je vaše prvenstvo završeno kao što su mnoga druga, i odbojkaška i nogometna i slično, ili se još ne zna šta će biti? Ili čekaš tu odluku da vidiš šta ćeš napraviti? Pa svaki dan se održavaju neki sastanci i mi čekamo svakog dana neku novu informaciju. Do 3.4. je kao službena pauza bez utakmica, onda će se znati dalje da li nastavljamo ili je to gotovo. Ja mislim da, opet kažem, danas je sastanak i svaka 2-3 dana nešto novo saznajemo. Mislim da će kroz nekih 10 dana službeno odlučiti da li je to gotovo ili ćemo nastaviti, ne znam, u idućem mjesecu, 5., 6., ne znam točno kada. Reci mi što se tiče te karantene, kako ti provodiš dane? Pretpostavljam da ne trenirate. Koji su vam napuci kluba? Znači da se držite doma, jel su vam dali neki plan treninga, nekog sklekova ili nešto za doma? Pa mi treniramo, mi smo prošli tjedan imali lagano svaki dan nešto sitno. Vikend je bio slobodan, evo ova 2 dana su mi bila, ja mislim, najduže ikad. I stvarno ne znam više šta da radim. Imam sreću tu da u mojoj zgradi ima par suigrača iz moje ekipe, isto tako iz ženske ekipe. Tu prva susjeda mi je praktički iz Bosne, tako da se družimo mi suigrači međusobno, mogu reći više nego tokom cijele sezone. Ne znamo šta ćemo, odemo od jedan do drugog i sjedimo zajedno i, kako bi rekli, blejimo u zid, ne znam. A bilo je u medijima kod nas da se neki sportaši nalaze svako na svom balkonu pa piju kave i to, jel tako i kod vas ili?
Pa dobro, mi se družimo, tipa jučer je bilo u 9 sati, kao što je kod nas bilo u 12 da izađu ljudi i plješću, tako sinoć u 9 sati su svi izašli na balkon i ne znam, pjevali, pričali, derali se, tako da ima takvih i ovdje situacija. Znači ima duha u narodu još uvijek. A što se tiče tvog življenja u toj karanteni, jel ti možda klub osigurava hranu, ili imate u restoranu hranu ili se moraš sam snalaziti? Pa ja imam osiguran ručak, znači ručam svaki dan po restoranima, ali pošto su svi restorani zatvoreni, nemamo više gdje. Tako da moramo se sami snalaziti, kuhati, to je to. Oni ne osiguravaju ništa, tako da idemo u dućan kao i svi ostali i kuhamo doma. Jesi kupio 25 kila brašna ili? Jesam, šalju mi od doma moj. Šalim se, nisam. Ono u busu, kak se inače šalje na more vino, tako ti šalju brašno busom. Što se tiče Hrvatske, sigurno pratiš kako se Hrvatska bori protiv te korone, pa jel misliš da smo mi možda ranije od Talijana krenuli sa tim ozbiljnijim mjerama i kako ti se čini, hoće li ove loše stvari, ti ljudi koji umiru i tisuće oboljelih, hoće to doći i kod nas ili misliš da ćemo mi to uspjeti spriječiti nekako u korijenu? Pa dobro, ja nisam neki stručnjak, ja jedino se nadam i vjerujem da neće doći kod nas. Sigurno da će brojka rast, ali mjere su puno brže došle nego ovdje. Ja mislim, eto, mi moramo kopirati šta oni rade, kao što radimo i držati se toga i mislim da će kroz nekih mjesec, dva to sve završiti i da će svijet dalje ići i život. A što se tiče tvojih planova, samo da ponoviš, znači čekaš tu odluku o konačnom prekidu, ako će biti prekida i onda se vraćaš tu, prije toga nećeš dolaziti, ili? Ne, ako bi došao, onda opet moram biti 2 tjedna negdje zbog sigurnosti svih nas. Ja se osjećam dobro, ali opet, kažem, zbog sigurnosti svih nas mora bi negdje otići, tipa u izolaciju neku, tako da mi se ne isplati, čekam tu. I sve je moguće. Moguće da danas kažu da je gotovo i da sutra idem doma, a možda ostanem još mjesec dana ovdje. Tako da ne znam, kroz nekih 10 dana mislim da će se znati sve službeno. Idemo sad malo na neke ljepše teme, zaboraviti koronavirus, karantene, brašno, toalet papir i slične stvari. Reci mi što se tiče odbojke u Italiji, poznato je da je Italija predvodnica što se tiče lige kvalitete u svijetu, pa kako se to čini iz prve ruke, je li to najviši nivo svjetski? Pa sigurno, mislim da je talijanska liga nešto kao u nogometu Premiership, tako da ovo je najbolja liga svijeta i najkvalitetnija i stvarno užitak biti ovdje i trenirati i igrati svakog dana. A kakav je njen status možda u odnosu na nogomet, košarku, je li tu negdje ili ipak malo manje popularna? Pa dobro, nogomet je za sebe priča, ali u Italiji je odbojka, ja mislim, eto, možda uz košarku najpraćeniji sport, jer dobro, oni imaju jako dobre rezultate, tako da je razumljivo. Ovdje se odbojka jako prati, pune su dvorane i mislim da stvarno užitak biti ovdje. Ali te prepoznaju ljudi možda na ulici, jel imate publike puno u dvorani na mečevima? Pa dobro, moj klub je dosta mlad, nemamo baš tako vatrene neke navijače kao što imaju dosta klubova u ligi, ali sigurno da prepoznaju, zaustavljaju, pozdravljaju i požele sreću svaki put za novu utakmicu. A kako ti je igrati u talijanskoj ligi? Došao si iz Zagrebačke Mladosti, iz naše lige koja nije kvalitetom na razini talijanske, ali ti je bilo teško se prilagoditi na taj viši rang? Pa dobro, u Hrvatskoj ligi nema dosta jakih utakmica, tako
da je bilo malo neobično. Ovdje svaki vikend je jaka utakmica i nema prostora opuštanju. Svaki trening je jak, imamo 12 dobrih igrača, tako da svaki trening nam je kao utakmica i navikneš se jako brzo. Rekao si da ste blizu Milana, pa me zanima ovako sad ne odbojkaški, ali skočite kad na neki izlazak u Milano i slično, ili imate dovoljno toga i doma? Dobro, Monza je mali grad, nema puno za nas mlade za izać na večeru i to, ali sigurno da odemo, tipa poslije utakmica na neku večeru svi zajedno i tako vratimo se i to je to. To je službena verzija, dobro. A što se tiče kluba, ambicija, vidio sam da se ove godine, sad zanemarimo ovaj prekid prvenstva, borite za play-off. Koliko si zadovoljan s tim? Je li to u skladu s nekim ambicijama kluba ili bolje ili lošije? Pa dobro, talijanska liga je stvarno jako dobra i sve ekipe su dobre, ali ističu se prve 4 koje su možda i najbolje ekipe svijeta i bio je neki plan i cilj da budemo 5. To je nekako ambiciozno bilo od naše predsjednice, ali sigurno s razlogom jer je napravljena jako dobra ekipa i dobra imena su ovdje, tako da je i jedan suigrač je bio prije 2 godine najbolji igrač svjetskog prvenstva, tako da je s razlogom to sve podignuta ljestvica. Ali borimo se za play-off, mislim da imamo jako dobre šanse za play-off i to znači da budemo među 8. Tu su nam jako blizu 3-4 ekipe i mislim ako se nastavi da ćemo vrlo vjerojatno biti u play-offu i onda idemo na nekog od ovih najjačih. Biće teško, ali prvi cilj je taj play-off pa šta bude. A rekao si da ti je ekipa puna odličnih igrača, pa reci mi kako si se ti u toj jačoj konkurenciji snašao, jesi zadovoljan sa svojim statusom, jel igraš i kako bi ocijenio svoj učinak ove sezone? Pa, ja kad sam dolazio znao sam u kakvu ekipu dolazim i bio sam svjestan da neće biti to kao prije, da neću biti u prvom planu najbolji, neću reći najbolji igrač, nego da neću imati toliku minutažu kao prije, ali mislim da svaki put kad sam igrao da sam reagirao dobro i dobro odigrao i mislim da su u klubu zadovoljni. Uvijek može bolje, tako da sve u svemu zadovoljan sam. A spomenuo sam da si došao iz Zagrebačke Mladosti, pa kako bi usporedio ta dva kluba, organizacijski, financijski, igrački, koje su najbitnije razlike? Pa najbitnije su financije, mislim da se financijski ne mogu mjeriti, ali što se tiče Mladosti, moram reći da Mladost stvarno ima, što se tiče dvorane, uvjeta da su na razini europskih klubova, imaju i teretanu i saunu i tako dalje, tako da tu ne odskaču ni najmanje od ostalih ekipa, ali kao što kažem najbitnije su financije i ne mogu se mjeriti sa talijanskim ekipama. Organizacija je odlična, imamo 4-5 fizioterapeuta u dvorani, ne znam, dvorana je samo naša. Znači sve je kako bi trebalo biti u nekom vrhunskom nivou. Sve je na razini, stvarno sve je na razini i odlično se osjećam ovdje i volio bi ostati. A koliko ti je možda ovogodišnju sezonu i prilagodbu olakšalo to što si prije 4 godine, ako se ne varam, već okusio tu život u Italiji, ligu? Malo ljudi zna da si igrao u Piacenzi, ako se ne varam, prije 4 godine. Pa dobro, bio sam dosta mlad, ja sam s 19 godina došao u Piacenzu koja je tad imala možda najveća imena svjetske odbojke. Došao sam mlad, nisam prihvatio to da nisam u prvom planu, ali s razlogom nisam bio jer su to bili stvarno veliki igrači i to mi nije odgovaralo.
sad sam stariji, vjerojatno malo pametniji i promislim prije svake odluke, tako da sad mi je puno lakše i bolje. Što se tiče ugovora za iduću sezonu, jel imaš ugovor sa Moncom i kakvi su ti planovi općenito? Rekao si da bi volio ostati, ali šta misliš šta će biti? Pa imam ugovor i za iduću godinu. Moram vidjeti kakva će ekipa biti za dogodinu. Pričao sam sa svojim menadžerom. Oni svi zajedno bi htjeli ostati ovdje, ali opet postoji otvorena je mala mogućnost za nešto drugo. Vidjet ćemo kad se završi sezona šta će to biti, ali volio bi ostati ovdje. Dolaziš iz Zagreba, iz Hrvatske, u kojem odbojka nije na nekim najvišim granama, nije toliko popularna. Pa kako to da si se ti uopće odlučio za odbojku? Je li to možda nadprosječna tvoja visina odlučila ili nešto drugo? Ovako, ja sam igrao nogomet, kao i većina klinaca, i na nekom školskom natjecanju me primijetio trener Jozo Kovačević i rekao mi je da ima klub i da bi volio da ja dođem. Ja sam to onako prihvatio, znači nisam prihvatio, rekao sam nema šanse, nogomet je nogomet i ne mogu ja u odbojku ići, niko ne igra odbojku. I tako je krenulo. On je mene praktički navlačio jedno 5 mjeseci sigurno i nekako me nagovorio da odem u odbojku. I eto, hvala Bogu, otišao sam i ostao sam u odbojci i tako malo po malo je krenulo, vidio sam da mi ide. Napredovao sam, ušao u reprezentaciju i vidio da je to za mene i sad sam tu. Iskreno, kad sam bio mlađi, dvoumio sam se između dosta sportova, isto imao sam neku ponudu tada iz Cibone, me zvao neki čovjek iz kluba, tako da stvarno volio sam sve sportove igrati i dvoumio sam se na kraju ispala odbojka i tu sam gdje sam. Što se tiče hrvatske odbojke, spomenuo sam već da nije baš na nekim najvišim granama. Kako ti ocjenjuješ našu posebno mušku odbojku? Jel se i tebi čini da su naši odbojkaši u sjeni možda odbojkašica? Pa sigurno. Samim time što u mlađim dobnim uzrastima ima jedno 10 puta više djevojčica i mislim da je puno lakše napraviti ili puno lakše se iskoči neki talent, tako da mi imamo problem s tim mladim odbojkašima, nema nas puno, ali uz sve te probleme mislim da imamo solidnu ekipu i vidjet ćemo. Cure su stvarno dobro, igrali su dobro na Europskom prvenstvu zadnjem i imaju perspektivu. Vidjet ćemo. Ali ima perspektive u našoj muškoj odbojci. Mislim, spomenuo si da se zagrebačka mladost malo dignula. Mladost Kaštela isto svake godine vrlo dobra. Jel se možda čuješ s tim dečkima iz naše lige? Oni igraju sad ove godine onu Mevza ligu. Pa kako ti se čini iznutra jel to ide možda prema naprijed ta naša liga? Jer sigurno da je jaka domaća liga osnova i boljih rezultata i reprezentacije i slično. Pa dobro, ja imam osjećaj da je malo slabija liga. Ja kad sam igrao prije jedno 5-6 godina u Hrvatskoj ligi, imam osjećaj da je bila puno jača. Sad iskaču te dve ekipe, Mladost i Mladost Kaštela. Nema nas puno igrača, tako da ovisimo o dobrom rezultatu svi. Ako se jedan ozlijedi ili nije na nivou, da, nekako šanse nam padaju na bilo kojem turniru, tako da ovisimo svi jedni od drugima i moramo biti u istom momentu u formi i zdravi da bi napravili neki rezultat, tako da nije sigurno na razini prije 15 godina, ali nije tako ni loše. Mislim da
da ide na bolje i da je sad i u Savezu bolja situacija, mislim da će to biti sve bolje i bolje. A što misliš o medijskoj zastupljenosti odbojke u našim medijima? Evo ti konkretno igraš u najboljoj ligi svijeta, to je ne znam, ko da neko od naših igra u Realu ili recimo Barceloni, a nemate u medijima recimo, konkretno i tebe i općenito se malo piše o odbojci. Jel si ti stekao takav dojam ili te ipak možda novinari neki zovu, evo ja ne znam. Ili te tek sad zovu kad si ovaj virus i to korona? Pa dobro, sigurno je da smo zapostavljeni malo, ali opet možda i s nekim razlogom. Ljudi pišu šta ljude zanima, tako da u jednu ruku i razumijem zašto nas nema, ali kad bude neko natjecanje ili nešto bitno, onda nas zovu, ali to je jednom godišnje. Mislim da je ova stranica je pravi primjer i stvarno svaka čast za ovoj stranici da podupirete sve sportaše, jer stvarno svi sportaši imaju pravo da ih se reklamira i stvarno oni su pravi promotori naše zemlje i stvarno čestitke na ovoj stranici još jednom. Hvala lijepa. Što se tiče naše muške reprezentacije sad, ti si vrlo mlad, ali već godinama si u sastavu, pa kako ti se čini možda naše šanse za neki iskorak na tom planu, znači reprezentativnom planu? Jel ti se čini da ide isto tako prema napred? Pa evo, prošle godine smo igrali tu Europsku ligu zlatnu, znači to je poslije svjetske lige najbolja liga za reprezentacije i falilo nam je stvarno malo da odemo na taj Final Four. Iznenađujuće dobro smo igrali i mislim da nam je to stvarno poticaj za dalje. Ako tako nastavimo, igrat ćemo sve bolje i bolje, s jačim utakmicama ćemo biti sve bolji i bolji, tako da najbitnije je ako ćemo biti zdravi da možemo napraviti neki rezultat. Ti sad imaš koliko? 23-24 godine. S koliko si godina debitirao u repki i koji ti je možda trener te odnosno izbornik pozvao? Jel se sjećaš uopće? Sa 16 godina Europska liga je bila. Igrali smo cijelo ljeto i imao sam sreće da bili smo drugi u Europskoj ligi i to je bilo stvarno za mene veliko iskustvo i nisam puno igrao, ali stvarno bio mi je užitak biti tamo. A izbornik je bio Igor Šimunčić. Igor Šimunčić. A sad prošlo ljeto je došlo do promjene izbornika, novi izbornik je Talijan Emanuele Zanini. U medijima su ga predstavljali kao strogog trenera koji krv, znoj i suze jedino respektira. Pa kako, jel to doista tako bilo? Naporno? Pa moram priznati da je bilo baš naporno. On je jedan radnik, pazi na sve, znači pazi na prehranu, na spavanje, šta radimo, kako radimo, gdje idemo, tako da sve gleda. Mislim da takav nekakav nama treba da bi mi napravili neki rezultat. Jer treba nam stvarno mukotrpan rad i disciplina da bi mi došli do nekog rezultata. Bilo je naporno, ali i dobro za sve nas. Ako se ova situacija... Zato i jesmo odigrali dosta dobro na zadnjem tom natjecanju. Ako se situacija ova smiri sa koronavirusom, koje su sljedeće reprezentativne akcije naše reprezentacije? Šta imate u planu ovo ljeto? Pa početkom petog smo trebamo se okupiti i kreće ta Europska liga. To traje negdje do kraja 6. mjeseca i onda imamo sredinom 8. kvalifikacije za Europsko prvenstvo koje su jako bitne i nadam se da ćemo biti svi zdravi i da ćemo se kvalificirati na to Europsko prvenstvo. Tako da cijelo ljeto bi nam trebalo biti bukirano i sad ne znam kako će zbog ove korone se to sve odvijati. Mislim da će se možda malo
pomaknuti ili korigirati u kalendaru, ali vidjet ćemo. Znači ipak bi moglo biti kupanja ovo ljeto. Pa ja se nadam. Dobro, a što se tiče nekih planova možda tvojih sa reprezentacijom, jel bi za tebe možda najveći uspjeh bio možda kvalifikacije odnosno da se kvalificiramo na olimpijske igre? Jel to san svakog sportaša, pa tako i tebe? Pa to je sigurno san svakog sportaša, ali mislim da je trenutno da smo mi malo predaleko od toga, ali zašto ne? Dobro, još si mlad, možeš igrati još 10-15 godina, pa možda u tih 15 godina doguramo do tamo. Ja se nadam. A još malo o repki, kakva nam je reprezentacija, na kojoj smo poziciji najbolji i ko je lider? Odnosno ti igraš primača pucača, kakva je konkurencija na tvojoj poziciji? Pa mislim, dobra je. Ima dobrih pojedinaca i mislim da je na mojoj poziciji dobra konkurencija. Lider, ko je lider? Pa ima od ovih starih igrača, Žukovski, Rajić, mislim da su oni lideri i da trebaju biti lideri. I Galić isto, tako da oni su trojac starijih i oni vuku sve konce. A što se tiče razlike možda u igranju za klub i za repku, je li ima neke razlike kod tebe recimo? Šta ti je veća čast, veći naboj? Piše da se recording stopped. Mislim da je užitak igra za reprezentaciju. Se čujemo? Da. Sorry, male tehničke smetnje. Mislim da je užitak igra za reprezentaciju, pogotovo ako igramo doma ili tipa u Zagrebu, koji je moj rodni grad. Ja volim igrati tamo i mislim da se ne može ništa mjeriti, ali isto tako naravno da je lijepo igrati ovdje i makar u Italiji, ali tu dođe po par tisuća ljudi, tako da to je isto jedan dio užitka. Ali ne može se ništa mjeriti od igranja za reprezentaciju. Evo, ako se vi malo još podignete na jedan level više, ja ću organizirati arenu Zagreb i bit će puna, evo, sigurno. Može? Dogovoren. S kim se najviše družiš u repki? Ko ti je cimer? Pa zadnjih par okupljanja sam s Dukićem, on je bio moj suigrač i u klubu, tako da sam s njim bio i cimer. S kim se družim? Pa više manje sa svima. Dobra ste ekipa, jel? Dobre. Pijemo kave, družimo se. Ako smijemo, sad imamo izbornika, malo to sretamo, ali dobro, nađemo vremena i za to. A di su ti draže pripreme? Znam da se pripremate u Mariboru, a nekad u Rovinju, pa di je ljepše? Di ti je bolje? Pa dobro, navikli smo u Mariboru biti, ali meni u Rovinju bilo super i stvarno bilo bi lijepo kad bi se mogli vratiti tamo. Dugo nismo bili tamo, meni je super tamo i naravno Rovinj je ispred Maribora. Pogotovo ljeti. Da. Znači ti i Žukovski ste u talijanskoj ligi, jel tako, od naših reprezentativaca? Jel se čuješ s njim možda ovako, jel on blizu tebe? Pa nije, on je dole južnije u Peruđi, ali čujemo se često. Prije, kad smo igrali smo kod njih prije jedno 2 mjeseca, ne znam sad točno kad. Onda smo igrom slučaja morali ostati tamo par dana i tako da smo se družili, super nam je došlo, čujemo se često, pogotovo oko ove situacije, on mi javlja šta njegovi kaže, ja njemu šta mi tu kažemo i čujemo se redovito. A šta misliš, tko bi se mogao još pridružiti od naših reprezentativaca u talijanskoj ligi, za kog bi bilo mjesta i šta misliš, jel imaju naši reprezentativci kvalitetu za tu ligu? Pa mislim da ima mjesta za sve, samo ima tu dosta
ne znam kako bi rekao, segmenata, tako da nije samo bitna kvaliteta, treba malo i sreće i svega toga, ali mislim da ima dosta mjesta i za ostale. Nisam ja sad ne znam šta, zato sam ja tu, ima stvarno i za druge mjesta. Hvala ti Marko na odgovorima na moja pitanja. Imamo sad još neka pitanja gledatelja. Pa evo da ti malo popunimo dan u karanteni, malo ćemo produžiti. Može? Znači, pita neko jel se čuješ sa suigračima iz Repke, jesu li njima lige završile? Pa čujem se redovito, u cijeloj Europi su lige zaustavljene, u Hrvatskoj nije završeno, ali tipa u Njemačkoj je odlučeno da je prvenstvo gotovo i da se neće nastaviti, tako da je svima pauza i svi čekaju neke nove informacije. Što očekuješ od Repke ovo ljeto? Osim krvi, znoja i suza. Očekujem da neće biti ozljeda, eto. Nadam se da neće, Neće biti ozljeda kao prošle godine. Dobro, prošle godine, da, bilo je malo više neočekivanih ozljeda, ali dobro, to je sve, možda smo malo napornije radili, ali dobro, sve to zbog nas. Šta je bilo pitanje, zaboravio sam. Što očekuješ od Repke ovo ljeto? Igramo tu Europsku ligu, ja se nadam da možemo do finala i najbitnije od svega da se kvalificiramo na Europsko prvenstvo. Mislim da bi trebali tempirati formu za to i da je to najbitnije. Evo, pitate neko, jesi li se opskrbio toalet papirom? Joj, moj. Nisam, imam bidet tamo pored, pa ne treba. Šalim se. Nisam, nije tolika panika. Vidim kod nas fali toalet papira, ali ovdje je dobra situacija. Koji ti je najbolji stoperski partner uz tebe? Stoperski? Da. Stoper? Da. Ne znam, Fran Petrlin možda. Aha, dobro. Koliko dnevno treniraš dok nije ova kriza? Koliko trenirate? Pa inače dva puta dnevno, znači eventualno tipa utorak i četvrtak jednom i dan prije utakmice jedan dan, samo jednom dnevno, a sad kako je ova situacija, od ponedjeljka do petka imamo po rasporedu samo jednom popodne, tako da se stignem i naspavati i stignemo ovako pričati s vama i tako. Eto. Neko ti je napisao drži se zec. Eto. Hvala. I pita neko šaljivo jako, jel piješ koronu da bi pobjedio koronu? Pa ajde, kad smo već kod toga, imali smo utakmicu prije ne znam sad, prije par kola i jedan igrač je donio onako, pobjedili smo, donio je par paketa pivi. Nije to običaj, ali eto, tak htio ispa šaljiv, pa je donio sve korone. Tako da uzeli smo par korona i... Pa zato vama možda u ekipi nije ništa. Moguće, da. Možda je to lijek. Evo Marko, hvala ti na ovom razgovoru što si podijelio s nama dojmove i kako se ljudi ponašaju u Italiji. Želimo ti sve najbolje u nastavku karijere i da što prije dođeš u Zagreb, naravno zdrav. Hvala, ja se